One day why Bema media Poleeno TV so I for am hwe me obi onim Big Akwes on friend nkan me ne ne damage control bia ne brofo na okeka kan so kusua na ohun and the ono ana brofo damage control na woka no Lilwin mo me pa kodwo nkan ntimi mo me pa enne e chena ka ho ne Big Akwes ebe kontokwa ama wiase ada na ebutu a memfa ho me ho asem obeka e ma ne ba mu na ma me koye enwom no wo hwese obeba na me se madome ame bia ye adwuma ebi kura da so ye adwuma ne minkum o kum dia me se menye bi da because kra na nyame dia ma nipa no enyam na me ye timi mfa me bosom me kum obi ana me mfa nye se motia ne kokum obi but betimi adome be ye adwuma na we so be ye adwuma so ye nyina wo Ghana obi a ono no ni oni bosom oni onko bosom so but ye na dia ma ne ha no na ofre bosom bia ono no onnim nukura woni ko ono so kura mpoda etimi bodua ma ne ye adwuma ma ye ko koda ne de how much was me bosom tena me so. Okay, and then so be my high Poleeno Multimedia. So now your first time, now subscribe and click the bell notifications and the anytime you drop any video behind you get it straight. Now make catch you say the ribbon se bra so your banner so person who ye fe na onama emema to say na uni kuna when you kunu ntema the ribbon say we ga ne bo afode ni nyina no eda ne nsem oba obenya wig papa ne bo so ye den efo o sha obi akasa ampa wig ye she we de kama nenso na waton cool lie ribbon say from 0546925622 0546925622 for the ribbon nene omo eni kita won so person ye wedding and as a party now he will be obey decoration amon for the ribbon for na ombe ya kama at affordable price that make actually say one is bet bra opeso nye skirt Christmassy call ne download the one is better our phone so no use Poleeno 1X we use Poleeno now the X account make sure 200% bonus free until the 100 cedis to my 300 cedis feature bet be a udi afa e medam ase why but who me na person dash me and there is allowed nana top key Poleeno kotwe brafo ne master ne ba Wode omunyo mudango fo omunyo wode asem ba kure mu e de asem ba ho na wudade nyankopon asem ba sem kukuri di bagana ha no masa ehu ano wo hye sa munya abotre sa anya asem gitu nana top key Poleeno but the whole Ghana meet me can say can be your body song and get one wode bi asem de aja amanfo body song omo ho but on say yeah what this song go out here utimi say ade akame emu bene on say what's our boom high life come hip hop into obi a o feel high life bit me ati obi o pay hip hop so bit me ati into I say where's no so ho no crepa on say ade na ewo mu a na ewo mu ena san wo fi me ma me papa nyina side nyina enyo to ena wo ho yeah enti no I say ade a sebe ewo mu de say osono ba de nyini kire de wo mpere kese okay kese de wo mpere nyin kire na opere enti na enyo to ne de ewo fi enti se bibi sa ba anya de enwa bebre okay yeah you can na top key e bia ena your first time I be go here Poleeno Multimedia e bia ohun da hwan na top key bonus ma na top key abranti amfa ne se media kasa de koku buatin okay ena ma me ne papa de to a top key ne am company name ensu ana me too okay ene ade na ma me nya na me yitire okay then no na me yitire me ko yibi o Ken UST me ko yibi o Legon okay ene ade ni nyina na mo frame top sa ena me make sure say na me de be ye company name okay and a man kai okay nti a kwan be so na fire because Poleeno Multimedia dey fire to say you promote the name Kumawood and say Ghana film industry no so na be sa kan kofo no a on be pese on be nya bi ahwe no nti a kwan be so na fire so a wura Ghana film industry and say Kumawood dey ne dey I want say ena me su na me tu no nkomo me dia su na me tu no and I'm Zach so na me hu kwadwo okay na nka ebe yinsu okay ekoto asase ana nka ebe na manso ba so ene ma yijaye nti ho no mu na nka se o minim nyoto nti o me yenye nyom na ye nyom onyame adom okay enam so ha na di pija nipa ene ma nipa ehu ye Zach na ma me hu kwadwo okay wona ni Zach na minim Lilwin okay what I say na Zach ene ma me hu no okay yeah and they move on abisi sabre okay say the new trending action I will say bonnet tail the new trending action say what bonyuma they say Big Akwes oh so on did matem oh so they can't they say the first one
na one jantum se wona wo de se obi ne ma wo ye wo se wa na wo ye nti omene nti ne ye wasa aba na asa be ka se obi ene ma wo ye sa de a na se wo twantro a kire industry ni nti wo se wo ba na be pa chaw eni nti na ma na ye sa nti a chaw pa de mempa chaw ye kan fefa anka abo achechede ye fa bofo kane so ati ase ena se funtum se sebe wote ho na se batatwene se ono be fa yonko a na se batatwene amfa wu bu amawa emre funtum be ko wu no ne batatwene nyina be ko me kire mu sen enti so na dwene se sebe ono di bu be ma me dia so my respect no okay see nyina ye mema me mani watem okay na wo di kan di matem because asem na esi na eye futu a me tu se e bia betimi ado yonko bi ana ado ho beto adamfo bi so akun ama no e bi du me betimi ayi wama okay what you say eye futu na me etufo enya ade se sebe eye ade se na ka obi di matem ka wo die na se nka be kan se e bia top k emiri bi wo kan se na afi de se na wa ba kan na wo hu se ewi ase no wo betimi di obi echi enya amane na bibisi na nka ti na we expect se ono so de betufo o de betufo but wo mfa metufo na de be di matem de a that means say wo no minim ba bia wo free ba because man wo say wa medwam tv no pese we nya subscribers de a ene ye no anasema obi a kwan afa so nya subscribers enti say o pese enya na nsen dum jana ejana be sen dum okay because before even I come to the music no and some me bra na me tete from me come and say beef we dey anasa agenda we no asa mumi no ma hyeda ahyehye ho David me type sao me fa dey ade ameka be serious me mfa nyi joke say bia me ne be hyehye ho na say ne nka say be wamanfo we ametimi no ma hyehye ho ade nti na nka wona me ne ko hyehye because me issue ni ba be 3-4 years ni me nka sa ahoda me mfre woda me ko sia wa yi ase kura na then time na director maka asem na wi kura me be chia kura obo me nsa to twene nti time be na me mefrew time be na me no be hyehye ho Debbie me ntisa me type of the entire maker say say video no Lilwin they react ono aso no they react Big Akwes na the reaction no me post here and some of the two join say damage control na wo de o ye na downfall enti say obeye bibi say ya who ni say Lilwin na apampa o say be damage control e ma ono kra ka say wo de onim this song pa ye na mukasa nti anya no kreda on ne pedua bopa se wo se me my friend twefon kra friend na pa omo medua mo no ho dio omo medua se me ma twefon afre no what you say na danfo won Big Akwes won timi nya ba wa hesa video no me be se me ma hwe okay adanse nti no I am say wo se me hwe na me so me play sa video no na ahefo ana say adofo e bi omunya hu sa video no na me catch you call Instagram Poleeno_com enyoma bi wo ha ye posti wo YouTube ye posti wo Instagram and I say TikTok Poleeno_com na top k enyom no ye posti wo TikTok and ye posti wo Instagram nti omo follow both Instagram and TikTok there omunya info ne quick because ye buy ye benya ye nya ya so ne ya drop it what you say nti me pesa me hwehwe how Big Akwes is reacted towards asem no aha respond top kid ni da top kid we madam fo me ni din komo ati ase enti nyu no oboboy no wo lewe no ama no abebo enti top kid say no me ni mi accept top kid na what is saying so no I have on trosi ya en trosi ya me nye bi sa da se me ne be kasa enti no sa da me control with the emfa top kid say me ni pa no I just say that control the emfa. Poleeno, yanko yenim. Ntinya ade amahye ho. David. Wasi akom so kra anya madwuma, anyom na ye madwuma. Okay kan se mbebe se matie. Sebe obi a me ye madwuma na me ye ready. E na me ka se, David a me ka se obi nim obi ofe na ka obi. Okay. Na ni onim me de onim me. Okay. Me before say me ye advert. Oh radio, me started radio advert 2005. Okay. So that time kwa na Big Akwes no bi anim no. Okay. Let me tuya 2005. Yes, and I'm starting radio advert. So bad advert radio so what I say TV dey dey amantem and for the TV dey me born 2013 2012 on 11 ho so what I say Sata na sika me tuya month na omo geme no
Let me to your Kuma stars no let me to your bear more than bear 4 eka oh na aya ne duru baby a se be ahobrase na wo nipa wo e na ye mpese ye be pre ho wa abrabom e na mpese be me ho soso wa abrabom e na ma me di kodi kodwa achi what I say because man hwe ne se ne ositi e me fa ne se wo yimi nua ketewa e na me fa ne se adoma chede nyame de ama no ye be boa mana koso e na ma me kodi na achi na bia wo kan se na ka se akora ketewa wi etimi hye me e ma me ko bonnwoma mi wa soso no onim ho hwe na be ka sa nsem hu no we de kyerɛ me a e de na wo san ka ma ne ka me maame a wawu me papa a wawu a Poleeno se me nipa o de bia me ka se ntasuko ko wu bia no bati gya ne ato fitaa bitimi ato ne kyɛn ne de no na nwom no se ma ka se opa on de on de me na won san mie na no wo Ghana ha na nka nwoma me de beba de me do nyame nka obewura fom ne yakata na pampam no ye san de anwea asan afrafra na pampam na kata no so kora Big Akwes me na mka che nka obeti ase ewu so se maka se me last interview a me ye ne me one Zion de ya me me nya interview bia for Big Akwes ho asem bi me promise it ifo anya de a me ye Big Akwes me interview na a different interview ya me ye for me nsu ana adwuma me ties ne ade a me ana anwom me ye Big Akwes ho ayi bi na se ye bema on de won mra na o meka fem keke enka se o meka me na kan ba bi ni kwan se fa no e be fa ho so because me papa kan se bi o se oni obi wo manso na se o kan se na won tia ne be etwama na ne na etwama kama na na nte o kwa kan kye ne maame okay what I say because me boy kutia na ne be ba o kwa se maame me twam na maame asomasi na o kan ho asem wa kan mo ate no nti on de o ye be ma on de on fa me wo so me twen no ne me de ba no pa 3 na me de ba na wa wunim so na do ho ba beji sa asem wim na wo de pe ho asem na fa ho bajim na do ho bajim a me nkasa me mue ma no kwara ne be ba no bo wansi aposti na ma pe ho nyom de amount simple this ti se ne ma ya ma Zion de da ho na emire sim no me de beba ada Zion de ayo de Zion so na ekotwe brafo won na ekotwe bae nti Zion de no na ekotwe bae so no be interview no e no san kwa Big Akwes e na Poleeno so wo san kwa Big Akwes na wo san ye me nti wo so kura de kakra be fa ho there you say asem na aba e na yeso madwuma ye ne say mo followers follow ye nti say asem ba mo ho a omo pa emati nti wo say yen a ye betimi aba mo na ase na yen aba mo na ase na mo machirim na wo hwefo na na say followers na ye ate de wo pastures nti ye de adwuma na ye adwuma na mo ye but on say do we bi no Zion ma Big Akwes di matemwa o ya kwesi no aheda whom jam say de no aheda ni say am say Zion ohu no ke ka there be Big Akwes eno na mama ya Zion so de no okay ena kakra kan no e say Big Akwes obi am eno be December na de di bunya me interview kra no me na me interview no me yes say ensam a wo kan minim say yes say no odidi matem say ana na me ntimi nsechire nka no kro say den so normal eno na me ka say no one day we be ma me ja Poleeno TV so okay ahwefo am hwe me obi onim Big Akwes on friend nka nche no say onim na wonim me ne nya damage control bia ne brofo na okeka aka no so okusua no hu ende ono ana brofo a damage control na wo kana Lilwin mo me pa ena kodwo nka ntimi mo me pa enne e chena ka ho so one Big Akwes ebe kontokwa ama wiase adane abutu a memfa ho but me ho asem obeka e ma ne ba mu na ma me koye enwom no enti se ode aye video na ye ne da kodwo na me ye enwom ko didi me ye enwom timbe ma no wo ne se mo mfa me enwom no wafa wo se enwom de nya beto wiase anya ode abi na wafa de aye ne openti ma aye ma se wo ye jeje fo mi mfi no enti se wo no woni ne be kasa na se wo be ye na de a me no ni asem ba se wonim na wonim pa 3 no ma wie apia na ye apia asem ma me odin ma bo odin apia on the beat apia on the beat enya me am cinema apia enya ha ma ne boy won ne boy ne ye san tosu bi wono na san abo enti e ba eno an se me san de ko basa na ne jingle ni nhyem wan fa nhyem tim de ahyem ma no ha so that say enti Big Akwes mo on dem o dem ya wawu enti won de onyim mfirim so enya se wo na wo sheda na nyum ne ma Lilwin se Lilwin emfa enya se Dabio meti nyankopon ne me dance ni asase ene me dance ni nsu aye no maduane aye die ene ma dance fo ene me kam nsem so stie ekuta me se kodwo kansa nimade we ho hwe me ya na me ye ena anamo so kwa ne eliki video no
friend audio no because send me and I'm on a leaky because I don't know I feel na appear mix okay it is no na appear mix we no kwa na mo di kan leaky because me send him obi no bi so send him na mo okay so what I say it be me hu time na mo ye de enya anwom no ti me hu ya say anwom no na mabonten na imposti gra so no it me de Big Akwes no so oni mi ni asem na so no a atru tawo de a Matias me so men kana asem bi but on pene ho asem a mo nso nka asem okay if you know come money din bi e wa asem bi mu okay wan kama asem a fine me wo beto me na so chia me a me pa meje so me pa menyi so okay me to na me pa me chia no me pa me chia no enye force enye nhye okay ba enyum nim no ensem bi a ekwa awie na wo keka na asa na wo dome no na ye too personal na me dome no ma dome no so eyi no nso kan say me nya comfort me ni hwe me nye say but sabe ma dome a me bia ye adwuma ma bam na ase abepa me chew nti o hwese obeba na ase me se ma dome a me bia ye adwuma ebi kura da so ye adwuma ne me nku o kum de me se me nye bi da because kra na nyame de ama nipa no enyam na me ye okay ti mi mfa me bosom me kum bi ana me mfa nye se motia ne kukum bi but betimi adome be ye adwuma na we so be ye adwuma so ye nyina wo Ghana ma dome a me aye adwuma me bia kwa sofofo akobọ mpa ya ma sela akra enfiri ne so eti me no minim ne meka na onso me nye konfo amate me ye sofo a fine ana me obi a me nenam ba bia me ni problem bia okay say also we jama na ka na also no mensem no wunya no mensem medical akwa abonten dada say wa na wo kan ti wa betimi da bi anya ne sa so obi bodua dua de eche so a password ato so awi what you say into me the password ato no so say wa na the password ato so na on me de ato so into me de beto so a sei na me de ato so awi no ebiduru ba bi na ade ne ye adwuma wi a ansa na ye ye firi ni so ntimpese nya adwuma nwi na me ye firi ansa sisi ade ntimpese uhu sa a manifest ansa na wa ebe ye adwuma so otwene mi ne bete ne ye pe ema ewiase pai ema ewiase butu a otwene mu tan be ye adwuma ne maka na sa na beba nti ebe ye odese bia obehu se onwua na se wadamfo a wona esi so pen na okwa hohim na be ma ewiase ebia hu ne se ewiase se be yenkasa kwa yenkasa ntia panyini kwa okasa tia se be obi a woni tumi oni bosom onko bosom so onko sofo ho nyehwe but wo ye na de ma ne ha na ono kura bosom ni nachi no otimi bodua ma ne ye adwuma eme ye kokodane de ha ma timo so obi a me bosom si mi so ena mpese nipa nte ase se obi a ono ni oni bosom oni onko bosom so but ye na de ma ne ha no na ofre bosom bia ono no onnim no kura woni ko ono so kura mpoda etimi bodua ma ne ye adwuma ma ye kokodane de ha ma timo se me a bosom tram so yes ntia na mpese yinsi na wiase nyina ehu what you say to oni ma metima bo obi din onko bisa no ne hwa ye se gra onko no me pese me bo obi adin wo afidie so me ka say wo ade a ode ayemi ne hwa pa hunu be yesi o industry no wow yes because me no da bia me principles na mdinam se mfi se Poleeno ma ye wade na me hwe na be ha me ba on chan me pa ocho okay what you say se me do ana me do okay but o ye ma de ade a me nye ye mfa ntome so okay and before so wonya ma de first one mean few okay second one mean few but also third one that means what should deliberate what I say because first one I say by mistake and I can second one in fact say obi can also can be but o man to so me ensa there that means you person me many me for e be Big Akwes because already can first one when we are no second one or the number eko to TV say me teacher wo telephone number me telephone number hwebe 1 week na me nya hoto okay obi afra na odi watem teacher kwasi ampanyi wo na o kire nkwara asa boni si hey o the video bi ato o the video ato say me ye teacher ni na me teacher no me kire nkwara asa boni na asa no so de nyame anim ni na asa ne asa boni ankasa minim ba bi okotwe sa video ni free na hu se opewa asem ntin na asa ma sama Poleeno opewa asema o betima ko fan nkwara asa nkwara ba mienu akula yi chese enye izo me manager the lord me penasem to the stand it media group a me pese nkofo nko ha ne keke nti metimi ne number atudwa se bia mu nko ha no da bi ne ya agobone fe otuma mfa ba nwo mu de enya agopa da fe otuma mfa ba nwo because o de yen video na nti video no ye no o de wonyum no sa video no anya nyum okay no o okotwa video bi na video mi nimba bi okwe me ka recent one ya this year o this ni okay me ehwe nsema o kan nti wo he video no anya osere like wanga say ya kwesi de me fa bi serious say no fa serious no me yenya ensuo
nsu e hye mfa nipa okay obi amfa nto ne tirim za so no obi te na se nipa ne bubom sa nipa ne mensuru no okay ba nipa na asem da nya onkasa no suru sa nipa no asin obi a asem ma kan mu a mo hwe me muntie ni obi a odanya na asem bia slow sa nipa ne very wicked chen obi a obubom mimi mubom bebre menye obi a de se me interview wa hwe me interview nya me mpe interview ye ni bebre ana me mpe kasa bebre so what I say enti so no bubom na no keka we a ma edin na me hwe no okay men kana hwe okay sene na wo se on kasa biem na side me Zion on page a wakasa no on kasa biem se Big Akwes eja man ka wo so eja man ka no eden na oya na se mpanyimfo de gu akwema odo betimi aba montema na se issue we be settle forever and ever me ne menene nante ya sebe eduru ba bi me ho kire me ya otimi bo a me mpo me so ma ye bia ma no so ati ase ba me de ndie wonka okay enu no mpo no sebe menene ntem nya fan what you say na nti se wa wo no me nya hwe kura mfiri ho da okay ne menene nante a menene dadan ba ko ye koshu a menene dadan menene to nsa didi onu mpo no menene nya fan na nti se wa wo sebe obi ne tomo odi so obi di wa billboard ya wo wa chechere kwan ya wo de escam ya manfo no wo na abaye me den nti onu kwa de ofiri makwan mu kra won de kra de me mpese me hunu kra debi Poleeno me nye easy sa o me nye obi a me de asem che easy sa before them de asem be che no na sebe nipa anyoma ko nipa obeka sa asem na nipa no me yem hwe nyi ansa pa dia because you na to ma me di ene em se be hwehwe oma na hwan na o kan asem a obeti pa ene en ko hwehwe ne tira I have an top K and it come on. I mean, Yemfa this song no edit attempt trench. Maybe one of the few people I'm seeing you no can say, nah, this is pure talent. You Big Akwes auditioning French and ABN temni DB woo. But utienum no from beat to lyrics time Charlie and you need dope. Na on Brandon was all they all bought this song. Because this will be not contract. Oh, say one thing is enyum kura nkasa so you be a wedding nyum kura chia. On say men 7 na meka no. More na ya na me gi free enyum kura nyum. Okay. And at the same time so me say you free na nanom nyum. Okay. Because enyum kura ne dey. Enyum kura to say adoa. Omo moto adoa ne me free enyum no nsem no bebra me free o. And I'm saying you be free na nanom. In fact, say ensem because almost ba amonyum no ya bebu nko a ti me hwe aha na ma hwe aha na mayi na de me say o ya artist na so na me be yanyum me ne artist bia he da nyam nipa me na yanyum ya pono na guru na flokin but don't mo ya rappers but we singer na ka so na me be yanyum na so wantintim ansem ma me meka no wan hwe a wo de ni be ha enyanya nsa bia wo de dabi an hwe meka so wan ka hwe because nsem ma me meka na ebe benko a okay. And also the obeto no tra. Nti eba sa na wo no. Me kai say me yenyum bi e ma apia de ma musician me be say me bondi. Oti enyum no nto part no ye ya wanto. Because nsem na e wo me di enyum no. Wo koto na kofa nsem tra bi a. Nsem be na wo ken. Wasa enyum no. So nti aya na amanfo panike kakra. Me ka say obi ni me nyanyum mpe so be. Okay. Because o ka say enya wan hwa otamen be tate. So what I say? So who say enyum tuom no e balance wise a woni competitor wa Ghana. Ghana de make us nipa na o go sa yi na da se bre. So what I say? Company for nim free by young guys not the obi any ho. Yes e bia me kan for me. O de say from family kid Messi obi any ho. Yes me kan for me ho. What de ko tie nsem na me kan no. Nsem na me kan na be ma ka say asema top ken no kra na. Okay, ma me ko tie family. Mami nkuti ada ayi no say ensem America no sa na mo kana because ebi won won say Ghana enyo mo to ni na ye be baako okay bisire nsu ama mensa eno na maka kan obi aka bi ba me nka be ye common dabi wait ma kan asem no won tie ase ti so san frame bisa me say na top kan asem bi wa na sa asem na se kire sen na me kirew because am bisire nsu a ma mensa bo fra ye de na baada ase eno na maka sa Oda tati. Omo miti omu nyina anwumo. Okay. Eno a
Misre unsu ama mensa anyensa bo Friday na abada ase. Na say na top ke we obi a obi ntimi entwe nwom oga emma oga na ha say genyom we koto. Debi wontimi because all the mama a tisi bia me am de nsem ni bi ka ho. Ntimi nyum bia nyum ba ko pe na me mama kola ba ko fe into the top. Ono tro poem. Okay. And I'm cast one day on tro ma me hwe na ono so how is it? But I no crowd the mama no me san de bi ka ho. Okay. What I say? Enti nyum ne de Ghana ha de. Okay, say obi so on so be try on so mra na hwe. Okay. But nana ye hwe onyum to ma we are very good no credit e ba ko pe we very good. But ye nya no more often. Like I say, why relax say or no be drop it back could be this song be ba be drop. Okay. Nema na ba sa ne say time na me ofi dada mu na kasa ba no. Me mpanimfo no ma me gya anyom. Okay. Say o ma me nyanyom, o ma me nkushu. Okay. O ma me ntukwan. Okay. Because me kai me bi na kan pese me ntukwan. Madam for be say opose o mo ma me bra you kakra. Me passport be bia na da no. Ehwa na da. Enyira nko ba bia by moment a o kan ye na ka se me fa passport no na me ntwa me nye photocopy ma no na me fa mra kra no. Ade chen me ko na passport no na ho. Wonderful. O mo na be fa fio. Ta kopim time no mu din komo bisa o mo say e bia o passport hu ewe. Me ka se me hu mo fa nto mo ne mo so mu hu. Utim no mu din komo sa. Esre like mudi agro. Oh, there be say on say o possess me. Okay. Enti so oba me so dia me hu ne me ka bia. Okay. Ti se obi chia me wo ho no na e bia be kire say o mo baa no mo kan wi. Ti se oba na sa agro no obi di sekan no di bi di agro a o di hwetwa me we de na obo hu se me ana me kuta de but spiritual no way into me. To attend to him video bi wa sekan ya bo ano e bi wa dado a o di wura me hwenem se na pie me tirim. But o kwa obi bia o di be wura but oba be yi no. So that what the wura me hwenem mo. No oba yi o me. No oba be yi bia Poleeno ha no oba be yi afio. Okay. So that I say na kwa say magic bi no. Nti o mba sa no mo ye. Nti asem o no ubebisa me de beto en say oba wonka we no. O kan obaka say da bi onhunu. Anti wo be di kan de won sem eja chiame. Se bia e ba me so a because e ba me so a de bia o mbeka bia me hu. Ti se bia ekọ. Akwa sensamankom asi obi so. Okay. Sensamankom no de ko. Ni wa de ko. Poleeno kra akwa tran abrofo life. E bi o mi free tana so ya o. Tana so wantena ha. Matena ha ne awo me a. Ba sensamankom te say e bia yesi obi ebuwo no obi nti ase. Na nipa na ne kra na be wura obi m. Okay. Wasi weni yesi. Weni kume no waka. Ne akope nipa ko ne ya che o. Sa na akwa. E friend sensamankom. Okay. So ati ase. Ti wa I be wura omu no de unhu de ekos. Da bi. Enya de abi hunu. Okay. So de sike twa mketere ma odi twa mani odi ne odi bibia no mimi hunu. Okay. Ensa obiti mini nsa no but obiti ma no mo sa full bottle. Se ba. Iti sa no ha wanum full bottle no kwa What they call membo. And I won't see soon tomorrow. Because I mean, woman and someone taught her, and here, they may you fear. Who could I want to open me? What's semi on? Minimum sanum, minimum daughter, minimum no. A debia, a ye many penny generous had minimum. Any opinion. And I'm 7 over 90. But who can't concern and I am having it. You can't concern for the Poleeno. Yeah, I know you. And decided to Ghana had it. And you know, they say, no, Mamma Quine, be 2 months money on Mamma Quine. Okay. No, we are back and forth, as a Mamma Quine. I said, I will be cast over soon, no be trade videos in a diamond because many of them can say, Cadem. And to me, no one can to a hinny any or cordier, and then penny for more maintain. And almost said a woman, I'm so kissing here. Mom will say, my any or more palm on my way into Mamma Quine. Okay, to me, your tea. I can't on mammy, and you mean I'm there, but a or cordian and name, did they say, Papa no. Okay. So, no, signing me, you pay them there. I had a metro home video. Nimina, Debbie, accordion, a metro video. Okay. And I'm signing back one back. So, my accordion freestyle Caribbean and accordion. More time you answer me. When watching them and answer men, cosset. Maybe my home more than could see me who them. Accordion, Yaman, may be for. Can't cabinatia non to Apache. I want to know and just say, now come to me, you'll be this year. I want to know Mamma could be mancy. You can watch your old come for. You told my dear aunt in a ya. I was on one no more drobia, and so dark as ya no ye. So what I say. You told my dear aunt in a ya. And Paul.
Misano ase na me hu ba say wo you bottom sky na what they say what you bottom what so be tom do ko nesi go no what you do na akora bottom because we nim ase what they say hanti na me ka say menwom no say ni music come nsem no so ko to nwom na say won ne mu emu ha obebre. And so what should Ghana expect in the next maybe 2 years and nana mama 2 years there high life there she say nana match mo de o mo mpanimfo mo film daddy lumba mo ene panyini bi kwame de nkra frame me one time we dey for kwame so say me bo dia kan asem o frame me one time ka on the top he say mpanimfo ni nyina she say no kofi bi woni ho biem da sebre woni ho biem she say daddy lumba mo so ay mpanimfo nana match mo ay mpanimfo but let's for fun serious. But I can't say me che me hu me say metimi aye but ata na mpanimfo ne ma me kwan ti no na say me ntimi hu say but see o ma me kwan ne de of kwa me ofutu na de ma me no masom afi na me be fa ama hu say nwom no me ye ne full time Poleeno TV na me gina aka sa asem we me ye nwom no full time and na wa o pese bia wa mfa ne say me ye konfo nti na office say bia okay fine say video ya ntwa me am videos na me twa me anam dem sike twa nya obi na twa ma me what is wa office say bia pese nwom no we ye interested na be ba say ana I feel them per se sebe o ma me mpanimfo nyom ba make your videos ne ade ama show ba wa ekwan da ho utimi ba nti o ka show ne sa nyom nti obi be frɛ wa number ben so no betimi afrɛ was my number ne de 0547 753603 and I pese yentunsu ma me say adwuma me confirm me ye kwadwefo me ye dan ho adwuma bia o pese ento tiles e ma en tile ofie ma yenye o flash ya na ahye ma wa bibia ye be ya ma nti ye na ma edi kan number 0547 753603 frame ne nkasa. All right, friend, and top case, obviously on your hotel, and now, and I say on tune, so my friend, and I person on trying the music video, man, and I person on supporting in any way, be ana spiritual, you be as so friend, say oh spiritual issues, be a face, be a make my whole bit me, obey, man, yeah. Friend, and top kin and chicken come on. Me dey Armstrong Poleeno, I dey hane the interview no. ABC na me catch us ko Instagram Poleeno_com, neko follow and I say TikTok Poleeno_com. Na me catch us one SBet say bra, ko download your app on our Play Store and iOS. O download we are Poleeno. You see a chow 200% bonus kwa. Until you download we are no use promo code Poleeno1X. Poleeno now the one now the X aka ho. Na ya chow 200% bonus. Bet be a bit be no dey fa. But December ba no, udi kese out there, I know akai me kakra no aye den. Why am I doing?